Amen. Turanezerewe. Ndanezerewe cyane kuba hagati yanyu. Nzahora mbivuga. Ni ubuhamya no kuvuga history umurimo ukuntu watangiye ahangaha. Ndavuga mpereye igihe namenyanye n'umushumba, igihe ubwe yaje kunyimura amvana hariya muri Columbus. Iri torero narimenye nkiri mu nkambi, reka nibutse buhina hamenya igihe twabaga turi kwa eveke w'Imana mu mubande. Yari afite agativi akadushiriraho itorero rya Kentucky. Ba Mama Sara niho nababoneraga, n'abandi bantu bagiye bagenda batandukanye. Ni ukuvuga twaje muri Amerika tuzi ko Kentucky hari itorero, ariko nta namba twazanye. Inamba nazibonye nzihawe na Wimana. Ampa inamba za Mama Sara. Mama Sara niwe muntu wa mbere natangiye kuvugana nawe ahangaha. Maze kuvugana na Mama Sara, nawe ampa inamba za Muzehe. Muzehe nawe turavugana. Ubwo mpanga kuza aha hantu. Ubwa mbere ninjye wizanye, nzana umuryango wanje, ndabapakiza. Niho nari mbonye permit yo kwinjira mu muhanda. Nari maze ukwezi n'izi modoka, just 1 month cyangwa ibyumweru bitatu n'izi modoka, mbapakiza mu modoka yanjye. Mva muri Columbus ni amasaha 3 n'igice. Bwa mbere kwinjira muri highway, njya kuri direction ndasenga, ndavuga ati rero Mana, uzi ikinjanye, uzi umugambi wanje, umperekeze. Dore mpakije abana bakiri batoya, sinzi ku drivinga, sinzi Amerika, wowe ubwawe umperekeze. Njya mu modoka turagenda. Ngeze downtown kuko ari imihanda myinshi, nyoba inshuro zigera muri 3. Ngata exit ngafata index, ngata exit ngafata index, ndongera ndahagarara. Ndavuga ati Mana, ishe imbere unyobora. Ubwo Imana iranyobora. Ngera kwa Mama Sara niwe nagezeho wa mbere. Umubyeyi wanje nkunda, ni umubyeyi mwiza, ugira urukundo, ukunda abantu. Imana izabiguhera umugisha. Ngeze kwa Mama Sara niho naraye n'umuryango. Nari mfite utwana dutoya, ba Afia bose bari abana ba Simeoni, bangiriza ibintu, bamfata nk'umwana wo mu rugo. Ba Danieli, ba Sara, ba Rehema, bose bamfata nk'umwana wo mu rugo. Reka nsimbuka aho ngaho. Umuryango wa Mama Sara mwese mbasabiye umugisha. Inza hano ku church, hari mu gitondo, turaterana, umushumba aranyakira,
turamenyana. Uwo munsi bampereza gaze insubizayo, nibwo bwa mbere bari banzi, nanjye sinari mbazi, ariko Imana yabashizemo urukundo, imampera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo ndagenda, ariko umushumba arambwira ati ariko mwakwimuka, ndavuga ati tuzabitekereza. Ngaruka ubwa kabiri, niho nagarukanye n'umufure. Ubwa kabiri naje ndi kumwe n'umuryango, dusohorera ku mushumba, turarayo. Kasimiyoni kakangiriza ibintu, na Kaisaka kakangiriza ibintu, ngafata ngakubita mama Mistere akavuga ati reka abana bikinire, ntubabuze, reka bakine, ibirazamba turongera kubikoresha, ntubabuze. Ni ukuri nabonye urukundo mu muryango w'umushumba udasanzwe. Bandi mbaho kugeza igihe tuje gusengera, turangije dusubirayo. Ubwa gatatu niho undi mufrere witwa Gerard, muramuzi mwese, niho twese yaje nawe kureba ahangaha, twese tubona kuja inama yo kwimuka. Kimara kubivuga ati ko dukeneye kwimuka, twapanze n'itariki, umushumba w'ubwe na mama Mistere bo ubwabo barahaguruka, baraza n'imodoka yabo, bashatse kino cya rukukuta cyo gushiramo ibintu. Mbabyije ukuri nta kintu na kimwe nataye. Intebe narayizanye, TV ndayizana, za matera ndazizana, kubw'imbaraga zabo. Umushumba yikoreye ibintu arapakira, mama Mistere aterura amabaga ashira mu abapagani bari baraho, babibonye baravuga ashe unaragiye, none se aba baje kugucurana, baje kugutwarana ibana. Ndavuga ati ni bene data. Basigara batangaye, baravuga ati mugira urukundo n'ukuri. Mwene data umusaza wanjye, mwene data Oscar, Imana iguha umugisha. Mama Mistere, Imana iguha umugisha. Mwene data Oscar ntiyarekeraho, arankunda pe, arankunda, anyereka urukundo. Nukuri yabe twajaga twibuka iciza cy'umuntu yadukoreye, twese twakagiye mu ijuru. Niyo mpamvu Frere Branham yaravuze ati nuja uvuga mwene so, uje umuvuga iciza, tukavuga ikosa rye, ahubwo uvuge ibyiza, iciza yagukoreye. Kandi ibyo byose tubishobozwa n'urukundo. Udafite urukundo muri wowe uzareba amakosa gusa. Icampa Imana ikaduhereza urwo rukundo. Kwizera yemera ko dukora n'umurimo. Aha nibwo niho hambere nahagaze ku gicaniro, tangira kubwiriza assemble. Naho ahandi ho najaga nkorera muri Sunday school, nkabwiriza Sunday school, ariko aha niho natangiriye umurimo. Aha kwa kino gicaniro niho natangiriye umurimo w'Imana, tangira kubwiriza kubw'umuhati w'umushumba.
Imana izakumpera iherezo ryiza, May God give you a kandi good end. Imana And God, izakwambika ikamba He will give you a crown, ritangirika. the crown that never rots. Imana izabiguhe. May God give you that crown. Dukomejemo If we keep going, dukomejemo when you keep tugeze going, hagati Satani aradutera. until the devils came to us. Navuga ati ni Satani, They will say kuko to them, imirimo ya kamere because the characters of yose iva kwa Satani. bad characters come from the devil. Ahari urukundo Where love is, hari there ukwihangana. is patience. Kwihangana iyo kwabuze, When patience is not there, Satani abona aho kwinjirira. the devil has a way to penetrate. Satani aduteye When the devil came into us, tuza gutandukana. we changed. Division ni icyaha, Division is a sin. kwitandukanya ni icyaha. Ibyo byose abo muzabibonaho bazaba bafite icyaha muri bo. Whenever you see that, to those people have. Niyo mpamvu dusaba Imana, That's why you ask God. Imana izirengagiza amafuti yacu. May God not Mbabyije ukuri nongeye kubivuga, I will say this again. Imana izirengagize amafuti May God yacu. not see all the mistakes we do. Kandi n'umushumba And the pastor hamwe na Joseph and Joseph, n'abafurere twasize aha, the brothers, mwese all of you, muzirengagiza amafuti yacu, you don't see the mistakes. We muzayatwikize urukundo. do. Just follow with love. Nimuyatwikize urukundo, If you cover that with love, muzatubabarira, He will forgive us. bive ku mutima yanyu, From your hearts, mutubabarire nka bene so, and forgive us. mutubabarire nk'abana b'ibirara. Reka mbivuge gutyo, Give us like children who are wanderers. kubera umwana w'ikirara Because our niwe wanderer, wagiye kuri se, he's the one that pereza went to his ibyanje, father pereza ibyanje, and said, ise arabimuha aragenda. and then the Arangije father- kubimarira iyo, After the aragaruka. children finished what the dad agaruka ari kubebera. he came while requesting. Muzi ndagira isoni kubivuga, Jesus- yagarutse ari kubebera. He came Ise agiye kumubona hakurya, when he saw the dad saw him come. yaranezerewe, He was happy. ariko umwana yaje ari kuvuga ati papa, And the dad naraguhemukiye, came saying, naraguhemukiye, ntacyo ntakoze, ariko ndagarutse. bad things to you, but I'm not. Niwemera If you allow me, ungire n'umugaragu, and ungire n'umugaragu, make me a servant. umugaragu. Make me a servant. Kandi yari ari umwana wo mu rugo. And he was a child of the family. Muzi ngo byari bimworoheye. Do you think it was easy? Ikitumye mpagarara What caused me to stand up here? ni ugushima Imana ko ntangiye umwaka mvuye muri division. To start the year, I came out of the divisions. Imana God, yangiriye imbabazi, He has had mercy on me. ikamvana muri division, Brought me out of division. ikamvana mu gutandukana na bene data. Brought Iyo Mana ntihabwa icubahiro. Hallelujah. Uzihagararaho uwo ari we wese Whoever stands or sits akavuga ati iyo ndi ndamahoro, and then where I am, I'm happy. azaba yibeshe. So, Twaratandukanye hano, separated us. ariko iyo twageze nta mahoro Where we twagize. were going, there was no Hamenya na buri ni abahamya, naho twageragezaga gupfundika, Imana yarazaga ikabibomora. Ndabyisha ukuri, abarikodinga barikodinge, abafata amajwi bayafate, bayatume hakurya, ariko twarageragezaga tukubaka, kandi pe ukabibona imbere y'abantu uriboneye, ariko byagera hagati Imana ikabibomora, tugasubira kuri zero. Ariko wari ufite amaso y'umwuka niwe wabibonaga. Naragendaga ngapfukama hariya nkarira, nemeraga kwiyiriza ubusa ndi gusenga, kavuga ati Mana nawe uri umurimo w'uwawe ngwino ukomeze,
ariko isaha yarageze Imana yerekana ko iri iruhande rwabo. Mbabwije ukuri kandi nabo barabizi, kandi nabo bazi ibyo bariho, kubera ahantu hari umurimo w'Imana. Ikiharanga cya mbere ni amahoro, icya kabiri ni urukundo, icya gatatu ni ubumwe. Iyo ahantu atari ibyo bintu uzamenye ko nta murimo w'Imana uri aho ngaho. Icya mbere ni amahoro, icya kabiri ni urukundo, icya gatatu ni ubumwe. Iyo abantu bari umwe, abakozi b'Imana bakaba umwe, n'itorero riri umwe. Ariko nimuzabona abakozi b'Imana iriya hirya bari kuryaryana bashora mu ntambara zidashira, haba hari impamvu. Twararwanye, turarwana, turaruha, mukatubona turi kugenda muzi ngo turasetse mu mutima, ariko umutima wari uremerewe. Kandi ni ukuri mbabwiye, n'Imana irabizi. Ariko isaha yarageze, Imana iravuga ati isaha irageze. Bene data, mbabwije ukuri, hariya twahakoreye umurimo w'Imana, ariko nyuma yo gushaka kwayo. Nyuma yo gushaka kwayo, n'abarigize isaha bari gukorera Imana nyuma yo gushaka kwayo. Imana ishaka ngo mu mujyi umwe habe eglise imwe. Niyo orode umuhanuzi yatanze, niyo orode na Frere Frank ahagazeho, niyo orode n'ijambo ry'Imana rivuga. Mu mujyi umwe harimo asambi imwe, nabo bahuje umuhanuzi, bagahuza kwizera, bagahuza umuhatizo kumwe, bagahuza Imana imwe, harimo asambi imwe. Naho ibindi byose ni ubusa. Aho Imana yabanyujije, burya Imana yabanyujije cya wumva mu mutima. Kandi Imana iradukunda, Imana iradukunda. Icyo nshaka kubabwira ni uko duseguwe n'umugabo akomeye. Ikindi nashaka kubabwira ni uko itorero gushika ubu aho rigeze, umushumba avuga ko uwo kwinjira itorero. Iri torero bene data rero ryahereye kure. Mvuze itorero ntago mvuze iyi, mvuze itorero ryo mu mutima, ryahereye kure. Turi kumwe n'umushumba arabizi, ryahereye kure kuko ryahereye mu vyumba vy'amasengesho yo twahuriye. Hanyuma turaza hano, iyi nyubako ntago yari iwacu, turakotesha hano, turakodesha, turasenga. Ariko Imana irishura hagati yacu yuko ahantu hazoba iwacu. Irabivuga yuko hano hazoba iwacu. None uyu munsi ni wacu. Komera Imana amashi. Ko twari mu cyumba cy'amasengesho, rero twasenga hamwe. Hano aravuga ati Imana irambuye yuko hano hantu hazoba iwacu. Uno munsi ni wacu. Nashaka kuvuga rero ikintu kimwe kugira ngo ndangize. Ubwa mbere na mbere twashimira umushumba. Dushimira umushumba kuvyo Imana ikomeje kumukoresha, n'ivyo yamukoresheje muhaye inkoni kugira ngo ayobore ubwoko aribo twebwe. Haleluya. Hanyuma nkashimira rero itorero ryose, nkashimira buri family yose
uko Imana yayishoboje kugira ngo ikore mu mufuko ikurayo ikintu cyo kugura ahantu twicaye uno munsi. Namye numva benshi mwese kwaze ni twese twamye tuvuga ati Joseph Oscar Renova, Joseph Oscar Renova. Suko hari umuntu yari inesheje ahantu tumvikana, abari kumwe bose batangura kugira iki, niwe yari bakuriye, abari bose bari kumwe batakugusha amaboko hejuru ati ati Imana imuhezagira, Imana imuhezagira. Acava mu mwana avuga ati none mwebwe igihe mwagwana urwo rugamba mwari mureza amaboko? Turi kumwe igihe mwagwana urwo rugamba muri kumwe n'uyu muntu abayoboye, mwebwe mwari mureza amaboko? Nta wataye umugeni, nta wataye inguma, nta warashe umwami. Twikomera amashi rero, twikomera amashi vy'ukuri. Oya siyo mwikomera amashi, kuko mubo twari kuba bose nta wavuye mwavuga ati Joseph iri umve ntagere ikingoro utanga uko iri torero ni ryande ni rya Oscar. Nta numwe Satani yanyuzemo, ahubwo umuntu twese dushira Imana ku banke yatuguranye amafaranga. Banke yitwa 5 Star yatuguranye amafaranga twebwe. Mugabo iyo banke yari hagarariwe n'umugabo uyu umushinga ntahe ariwe mwene data Frere Oscar Niragira, niwe yari hagarariye iyo banke agurana itorero amafaranga. Ubwo turashira Imana yuko uwo Frere Oscar nawe yari mu itorero ndani iyo banke, nyene iyo banke. Okay, iyo mpamvu navuze ati twese twarakoze. Uyu mufrere nawe ku rutonde twaramwanditse. Ivyo Yosefu yatanze nivyo Frere Oscar yagize iki, naho ari we yatuguranye, ariko nawe yagiye mu mubare wo baguze itorero, kuko ni mwene data kandi ni umwana w'Imana. Haleluya. Ngo turashimira Imana uko yamukoresheje akagira uwo mutima wo kugurana Living Christian Church udufanga twiwe. Dushima Imana yadushoboje tukamusubiza tudufanga tw'umuryango wiwe. Yemwe twakomera Imana amashi. Ariko ahantu hose wicaye umenye yuko twese twaguze iri torero rya Living Christian Church. N'umwana azovuka uzomubwire yuko iri torero ryagize iki, ryaguzwe. Twarihejeje. Niwagira no mwijuru zo umuhamya Frere. Amen. Mani wongere imigisha.